Kasi leyi i chanele leyi ku humelelisaka tinyiko to hambanahambana na leti nga le makorhweni yi tlhela hi ku navetisela mabindzu ma wena. #Arise and Shine, Arise and Shine, Arise and Shine. Amamukela ka Gui Channel. Hi tshamise sweswiwani kwala ni Blue. Mi ri na guest ya hina Skumpepe loyi nga pronounce hi swona mi ta ni lunghisa swona. Avuxeni. Hayi Njhani? hayi pfukini minjhani? Na hina hi pfukini. Xewetani valandzeri va n'wina. Na mi xeweta valandzeri hinkwenu ni tshemba mi hlayisekile kwalomu mi nga kona. Okay. Ni ta rhanga hi timhaka ta music ne. Mi swi discover rini ku ri mi na nyiko yo yimbelela? Ni discover hi 2020 ni ri ka grade 7. Ku te damana un'wanyana ni tshama kun'wana lawa a ni rhamba ka ni ya studio ya ku yimbeleleni, se loko hi fika a ku ana we zamanyana yimbelela, hi loko swi endla TV yi va yi sukile. hayi vhe va yi sukile. Alright. Mi yimbelela music wa njhani? Tsonga rap. Alright. Swi mi tekela nkarhi wo tanihi kwihi ku endla risimu? Loko no va ni kume munhu a nge studio ni kume munhu loyi a nga serious na yena, ya swi nga hi tekela swi nga swo ma 2 hours. Then risimu ri hela. Risimu leri Mi na tinsimu tingani? mina ta fika 10 Like i ti-single kumbe i album? single. Alright. Siku ro sungula leri mi nga humesa single ya n'wina a ku ri rini? a ku ri Kumbe lembe? a ku ri 2020, ya lembe 2020. Yi fika yi tirhisa ku yini? Vanhu va fike va yi tsakela swinene, a va yi bisa xitarateni, na loko ni famba swi tlanga swi yimbelela loko ni hini. I yini vito ra yona? Hi lava ku tsaka. Okay. Swi kahle swinene. So support kusuka kaya? Kaya vo va sapota ko va ni loko ku ri na swin'wana twa ka yenge music yani vo va support. Okay. Ku ri ene music i swilo leswi mi swi endlaka hi 2 hours swi hela, then the rest hour mi swi rimba mi ri free. Alright. I mani producer ya n'wina? Producer ya mina i Labetro un'wana jaza. Yeah. Kusukisela mi sungulini mi va mi kha mi produce wa yena? Mara ni pfanyana kun'wanyana ku va ku laha ni yaku kona a ti humi tinghoma ta kona. Laha ni nga ta ku ni humese nghoma ko hi koho ka Labetro. Okay. So ka tinsimu ta n'wina va mi kha mi yimbelela na mani? Ni yimbelela na ku na damana un'wana va nge Xilombe, ku na Master X, ku na Austin Killer. Okay. So hala ka side ra ti-beat mo download kumbe to chayiwa? Ti-beat to download. Alright. So music wa n'wina wu kumeka kwini? Sweswo swa ka WhatsApp swo sendelana. A ku endliwa leswiya swa ku. Okay. Se swi ri loko vanhu va ti lava va boheka ku mi WhatsApp va kota ku titwa? Alright. So hala ka timhaka ta acting? Timhaka ta acting swi famba kahle ngopfu. Ko ka ni ho va loyi manyana hi ku mina a ni kona ka xa rirhandzu ra vantshwa. Okay. A na ha ri hala ka dyondzo hi xitlhangu ma twisisa. So mi swi discover rini kona ku mi na nyiko yo act? Last year. Last year va nga ni tela va ka hi kombela ku acta. Njhani loko ni ta swi kota. A ni nga tshama ni acta mara ni ta swi kota. Loko ni fika mi kuma ku swilo swa endleka. Se ni swi kuma hi ndlela leyi. Okay. So swi mi tekela nkarhi wo tanihi kwini like ku mi endla scene ya n'wina yi hela? Mina loko mi kuma ku na va ni byela ku ni endla yini, ni nga bayiza kan'we, then ra vumbirhi loko ni vuya ni va ni hetile. Okay. So aka timhaka ta ti-script vo fika va mi byela loko se mi hlanganini ku ri we vula leswi na leswi na leswi kumbe ma sendeliwa before mi kota ku va mi kha mi xi practice? Swa swi hi ku vo va swi lavisa ku va pfa va hi sendela ka WhatsApp, ko va ku xa ka WhatsApp a ni ma kuma ku van'wani va tirhisa tifoni ta vamhana va vona. Se vamhana va fika va hlaya lava va forward-ela vanghana va vona ma twisisa. Mi kuma ku se swi fambafambeni, se ku va na mithini hi byeriwa ku hi ta veke endla swa so na so. Se leswi ndlela.
Alright, se swi mi tekela nkarhi wo fika kwini ku va mi swi khoma swilo leswi va mi byelaka? Nkarhi wolowo hi khoma meeting live hi swi khoma hi swi twisisa ku okay la hi ta veka ndlela so a ni komba ku na loko se ku ri nkarhi wa actor straight va fika va hi tsundzuxa. Wena vula leswi. Alright, role leyi mi nga yi tlanga ka dyondzo hi xitlhangu ya yini? A ni ri savage nyana exikolweni lero a ni ri savage a ni karhata. Okay, so tanihileswi na n'wina Amerika dyondzo hi xitlhangu mi vona ingaku i ncini dyondzo leyi a mi hi nyika hi xitori lexi? Dyondzo leyi hi nyika i ku a ni vhele laha ku ri na vanhu lava a va ri serious hi xikolo ku va ka ni xitori a xa ha yangi mahlweni mara dyondzo leyi a va ta yi kuma la i ku loko i hlaya tibuku mihandzu ya kona a wu ya yi vona hina van'wana hi ri masavage a mi kuma ku hi helela kwala switarateni kwalaho. So mara ya ha ta yisiwa mahlweni kumbe yi stakini? A ni tivi ku mutsari wa swona yi hleketise ku yini mara okay, mi tswariwe ka muti wa njhani? Mina ni nga ku ni tswariwe ka muti wa kahle a ni nge complain. Okay, swi normal swona. alright, na stress. So ku tikeriwa loko mi hlanganaka na kona loko mi ri ku acteni na le ka side ra music hi kwini? Ni ta sungula hi le ka music. Aka music loko mi kuma ku namuntlha na titwa ku ni fanele ni nghena studio mi kuma ku producer a yi kona a yi lava ku nghena studio ni fanele ni sungula ni xavelela ende loko ni xavelela ni vheta ni hela matimba ma twisisa ni va hansi mi kuma ku loko se ni ya recorda a na ha record so swa hlupha na timhaka ta studio ku fana na sweswi ni ku yimbeleleni studio a xi on damana ni tivi ku i xota yini. So ka timhaka ta xitori mutsari a yi na xibelani swinene na xibelani swinene leraro xin'wana na xin'wana lexi a xi twaka yena i xi teka serious leswi a swi twaku na loko mi kuma ku vanhu va vulavula lawa yena i ta mi kuma ku se swa hi hangalasa laya. Okay, so mara hi side ra acting ni le ka side ra music mi navela ku tikuma mi ri kwini? Swilo leswi swa fana 50-50 ku tikuma ku ni tikuma hinkwako ni kha ni swi endla hinkwaswo mara mi ri kwini? ni ri mi vula ku a na ku tikuma se ni ri ka TV na mina na loko mi kuma ku loko ni hundza vanhu va rilela ku khata tiphiki na mina ma twisisa vanhu rhamba ni famba matiko kahle ma dyondza xikolo? Xikolo ni le ku dyondzeni kahle ngopfu. Mi dyondza kwini? Kwala Noblokwa. Okay, grade? Grade ni nge yi vuli grade mara hayi swi ya kona. Okay, alright, a ku na stress. So girlfriend ya n'wina yona yi ti twisa ku yini ku va yi rhandzana na muacting na artist? Yona kahle yo a yi ni byeli ku njhani no ka ni nga tiki loko yi ri na vanhu lavaya mara loko hi ri sin'we yi vulavula yo fa yi yimbelela nyana swimbhomana swa mina loko mi kuma ku yi ni kwatisini nyana. Mina girlfriend? Hayi kona ma. Okay. Ni vutsiwe xitori la ni swi vone ku loko no vutisa straight swa endleka yi nga hlamuriwi swi ni vini ku na yi ta so. Alright, hayi swa twisiseka swinene. Handleni ka swa music na swa acting ku na swin'wana leswi mi swi endlaka? Ko va xikolo. Alright, xin'wanyana lexi ni lava ku xi vutisa laha I think swivutiso swa kona swi helini. Support ni mi vutisini ku yi njhani kaya ni? Okay, swi ri swivutiso swa ku swi helini unless if ku na xin'wanyana lexi a mi twa ku ingaku ni nga mi vutisa ni nga mi vutisangiki. Swo va ni kuma njhani a ni vutisiwangi ende na swi lava ku kumiwa. Alright, loko vanhu va lava ku mi kuma hi side ra hala ka music ni le ka acting na hi side ra swin'wanyana va nga mi kumisa ku yini? Va nga ni kuma ka Facebook ni tirhisa vito ra Guwela ka Facebook ni le ka WhatsApp 0735705867 kumeka ko kwala. So ti-bookings tona ke Andrivel? Ti-bookings kahle hayi a ni se bukiwa kahle a ni ready for bukiwa na fanele ni va ni titwa ku yala ni nga bukiwa ni nga kuma ku ni ya performeni ni fika ni performa swo ka swi nga ri kona ni biwa hi swi koti swo ka swi nga ri kona njhani? a ni ma kuma ku
a ni ma swi vona ku na ha rihlangi njhani ni fika ku na mahisa mo taka lama mo ma tiva music ni fika ni basi wa mina laha mi kuma ku se na tlhoveteriwa se leswiya swo a hi ngo ka hina ku na ntlangu hi ku hi ta mi nyika plate a mi pfumeli na swona hayi leswiya no leswiya swi pfumeleriwe okay karata alright swi ri vanhu va ta mi buka loko se mi ta titwa ku se mi kulile hayi vele hayi ende swa gasa ya kona swa gasa tshunela va ta ni buka i mhaka kahle so ka site ra acting ma mfamba na ku navela ku ri a hi ngo someone la ku acta na n'wina tsakela role ya n'wina a mi kuma mafambiri na ku navela koko ene loko a hi ngo munhu o ta mi nga pfumela ku ya ka xin'wanyana xitori ni nga pfumela mara ka lexi ni nga le ka xo sweswi ni nge suki ni va ni suki ni famba swi helerile leswo no ya ni ya acta mara ni tlhela ni vuya ni swi tsakela ngopfu sweswo hikuva no va ni kha ni kula na mina ndlela yaleyo okay na swi twisisa so I'm vele mbuli muka kuna swin'wana bolo matlanga bolo hi swa mina bolo bolo ndzi tlanga malembe ndzhaku swi nga se na 5 years sweswi loko munhu komba bolo hi swa mina swa bolo alright vulani marito ma n'wina mo hetelela marito ya mina yo hetelela i ku subscribe-ani eka channel ya Boti Guyu channel mi ya mahlweni mi support na story leswi hi swi endlaka ku dyondzo hi xitlangu kumbe rirhandzu ra vantshwa inkomu you can see ni subscribe